Ner malak nyam ka nasin kontin ba rashme ba jeling biya kamal ka Nor Online TV. Ke jan gwasame te ka ler mede konoling ler ban link nyam bana rach ka kwi dom lat ke mijere we ka South Sudan we ga Gambela mishala no chaja tanyen tama kuma South Sudan kana kuma Ethiopia bana jokole lingono togyo gwas din ka we gwas din ka kore ban ta dan lat ka queen gwini ka ja ka United States bana jalinga nyok gwasa me men bana kula lin ka do badan shalat be nyo turkel ndana shanung duno ke nyam charwa ma calling gwada me shala do ne chi Ethiopia government ki kum Ethiopia kane kum mala kum South Sudan chi kala no bika do be kana lat mijen ka paloch mu ka maiwut ka kwi ko ba liet ke petroleum ba kula nanka ki Ethiopia ga je ba nanka de Djibouti chala do shawar ga mu shaje tan bana je kula linga gwa be nyo turde yo turu jatin gwasam Ethiopia shela do ne ke kum Ethiopia kana kum South Sudan chicken mat kel chicken lat pinyen no take a do mi balat mi jen ka paloch ke karang mo ka Gambela ke ka panal state jen ka panal state den baben ka Gambela chala do jen ba jelat Ethiopia chi kum South Sudan bilat kum Ethiopia ke sanya dan en chaje tain kaje cha raja mo cha jalar Ethiopia kene ji South Sudan no cha madamo cha jalat pinka cha jatanya lo ntame bikume Ethiopia bikan yuru shop ke 738.2 million dollar biken ka European ka kuidwo badanan balat mijen ka paloch wone ka Gambela be wona ka Addis Ababa wone ka Djibouti ala an dobo mo adomo ba liet entere we ka penal state ba jen non ka je kile da dan te ka paloch jen mi shakula don tama en me chaje mat pinya ken kuman dang raw duno ne kontin bilat e kum Ethiopia chicken yo to shop ke de kono cholo no cherke kurudang baraw wudi jen dang jogude badak million 738 million dollar chicken lad no ba ka European ko ba do badan en jere we ka South Sudan abeka Ethiopia ba jela let chicken lad no jika lado an duobe me ba duome gwalung ka en kam de en palush kene Gambela ki kene Ethiopia wate ke kilometer to chop ke 220 kilometers kilometer to kudangaru jandanga la bara ke nande duobe mo chala no ba jalat akumi Ethiopia ka chaja tanyan tame mila roda ko ba liet ke crude oil ba jananga jan duobe mo ko ngai kono ko kor gwazan pai wo cha liet chaja le man jen ka kujimi ka Sudan ko chi korlet che roda kapyon mas ka Sudan chala do sha pipeline ke maturi ko ne chi je ko ne kor me tuok cha kare laka duno na me amdo dina pipeline ko ba liet ba janang ka kujame ba janang ka dobi Ethiopia ba nang di Djibouti ko da dana ba jo ko tan ka poda mi cha agreement me cha ta nyan tama kumi Ethiopia kana kume mala kume South Sudan wa en rajame la de lawmakers la chankot bichokret la former chairperson of the finance and economic planning committee and chankot bichokret ya Ramadan en chicken agreement mo ke committee Ethiopia chicken time ka ja Ramadan en te namote kade chala do en highway me be western Ethiopia kana no eastern South Sudan be ka connect ba connect jena ka South Sudan benike Gambela ki Ethiopia ba char mo ba jalat na mo mi chalat en agreement mo be ko nyo tur na mandanan chan no gwasame tur manen yena me jen agreement na danan chatan chimenen yena mo gwasamo na me mi chatan kume South Sudan kene kumi Ethiopia enwo bichara mo be yigle jen ka palo cha wona ka Gambela ka ba yigle la highway ke char mo galung metal rek mbutokten ke ba ja gang ka ba yiga char mo go jenen yena mo gwasamo na me jele danan cha lat ka cha ta nyen tama ka kwi ko bliet ba janang re ba ja kan re wi ka South Sudan ba janang ka Ethiopia na me jen dan en de kon link jen gwasame ka kwi char ka malat ke jere wich
ke Ethiopia man jere we ka South Sudan we ke Ethiopia jena ka paloch be ben ke maiwut be ben ngok ne ka Gambela be rat pinga Gambela ba je ko ne ka char di danan jen ma wona ka Addis Ababa na me ci kon tokten gwasa me ban rach ke ta queen gwin madan le rodere which ka America ki United States en queen gwin ka jen gwasa me cha tok ne tiang entama ala pega dana big pektin ala President Harris jen take ne shop ke kudaro yu wel ngwan ki percentage ka Trump President Trump take ne shop ka kudang raw wid jen ngwan ida badak no ala ken gorga ja pek bo to ka kudang raw wid jen baro jen dana gorka lo tam shere Trump ngoda ke tishop ke jen jok ki jen dang raw jan jok chen mo ngoda ka jan dang yu bang 1 point mi be kula president ka president Harris bo ngoda ka tishop ka jan dang chen mo ngoda ka tishop ka jan dang bakel with the diok no be kula la ku dang ro yu jan baro na me jan dan le ro ren tem lo ram dan tin yam tem Trump gor ka je Harris was me de wan ku ken kwain ke queen gwin malat ke United States tega tung wan long ti kuëny ka kwidien la ta danen teken keje ki ta danen luk nok na jen wo biko kwany biken Trump biken kwany ke biken Harris biken kwany ke cheren kon ki rointen kon ken kalat ngai ke jen wo ne wan long Trump jo kon akwer which ka America no gwazidan cha kapchon ko miche temdu miche tok ka jen gwazidan titin wi kwamdu ba ju woch bradien bebenten kala lat ke election bashir malar mentama na me jen changa jo ka Trump ko mu fail je tok yoro bunyo chong nyok jen do brana chalat ke je ne tungwan queen kan tama lo na tne dial nin katin queen ken ko gor kan ramadan dia kwer ka ke jen dan le roden tama shen blo ka tungwan ani gor jen obi aja gor jen gwadande kon chong tenen biata mal ban je ke medo den bye bye